Aner malaken yam kejan gwasame ban rashime ban jelling Juba Commissioner ki Kur Charles Joseph Wani ramen la Juba Commissioner ki Kur ndinijan rewike Juba menkab Juba charge watch nika changa jandang rawide raw ka pai diokan pai we te garoj mi chakula lat no men wo keja charamadan chakula lat guade ko te ram chalas guade mi la Kur en tame te garoj mi chalade bana do badana wo ke wude me rai kuma ka safke ma yadit biya jalin kan online tv kan kono ni amde yugno yen nyaga jaka nasan ko kien ke kwa subscribe kan online tv en wala shanga jan dangro wi baro ka fay jokron kina daro wi jan dangro wi wan ban leer ban jalin kel ka biya duten content watch kana ke kwar biya ke guje kwa mi ka dubti jeki ka dubti go bana ka linkel chu ja paru jino jen bi subscribe ka bi notification bell bi jetwine Shirmen chalinga tayne gwasa mashallah den wo ci Juba Commissioner misha wo self care ko chenetin kan kamon kanas ka bom le look ke che ka kwidwer chaje wo ka shanga jandang ra yude raw ka pay dokron kina daro jandang ra yudon wan re wecha ka Juba jen gwa dan wo jitin ko shala den wo beneta to be ka tish ka motin kon news ni wo shiran che murara den che de kan ka bom shela ne ne jana bidul ne to baka woke baka dak ka ba mun andana sha kan ne to toni baja kamnetin kon tila jimmon charoje mu ce jalat ka munan cha mach mun rai wajen chual ke jabeladu payam ka jana ba mun mo baja kamnetin kon tila jika charoje mo cha chupa ka salba ke ma yadit en ude chual ke Charles men la Kur ki commissioner dung Juba jen shelat ka togren go mun chaja kan ka bom ki la mona kam kan ka bom ko gwase chura we ke Juba misha mun chaja kan kane ko na mun kan ke de nitin kon tintre kuma ka South Sudan ki generally alo kane de kon tela mun ya kan ka bom ko kan kane ti ji manni kan ngai kan en gore ngoni chala de no tela ramde mun de kan ka bom duno kan mun mo chaja la di nono shuda me je kula la no en men lat ke de ni re ka South Sudan ki ni ti la kwarte ngai ka manan le rode re wikcha ka South Sudan chala de no ne me je ka lon ka kuchemo ne to baka nan ka court ki be mandana de let ka bajalat duno ci self ke ma yadi ta ca jalok ca wo no point de en wurishal ka Charles ne engineer wani ca wo no point de ka sharam do den ci jalas goste ko sharaje ma ca jalada no benete to be ka yen ki be ka tish kan wat ka man jaga kana lat en me chalat re wocha ka South Sudan en Charles wa lat ke jelet ne ka ron kina daro jandang ro kel engineer Charles Jaramandan en len ngwani ka benede kontin kan ka monat ka bom be ka tish ka ngot ko benede konti la jimoni baga kamon ken ka doben go che kula no Ramadan sha kwan a ci corruption che lat ka je cha gup ka yo ko me janino me barana wo kere wo cha ka South Sudan ko cha tok cha jalat na mo a shiang mu choro lut de Ramadan sha kula lat gwada ka jen gwas me de jogon wo jin lanin mu gwana jen mnyod pare rewe ka South Sudan ajen dana chaladi nono ajen le dana yil ngajen gwasa me ka doba dana shawuda la commissioner dung South Sudan ki dung Juba chaje wo keje ajen le dana yil ngajen gwasa me biya ta kamal bye bye